ita, isagot mi kadakayo ti sabali manen nga istorya ana pauluan. Ti Manipdot. Tampok itang aldaw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero iti drama tayo ana pauluan. Alipugpog! Nagadumanin ti tao dito sentro ti syudad. Agsasanlupang da. Nuad na mapukpukaw nga ubing ditoy. Narigat lakit di ang masarakan ti inana. Agawid akon! Agawid akon! Hoy! Oh, kumata nyo! Kumata nyo! Tartaray ti kalasitan. Kaslad da kap-kap-kapan na. Agawid akon! Ading! Sa di na ti pagawidam! Diyan mo! Ala, anya dayjay. Ibagbaga na nga agawidan. Ngam di namat amon no sa di no ti pagawidan na. Nakaturong ijay! Pulis mo't day takaslaad da di na makita akam kamatan na. Inaldaw akas to dito yung sentro ti syudad. Agkaiwara dagiti pulis. Ngam, awan samot ti matiltiliw da ama nagdakdakas. Ay ba? Unak lano, saan ka na makita, Apok? Apay asinurot nak apong. Awan ang dagitay lakok akindi. Pagiwarnak, ang dagitay naday tapagpunas. Nalakom aminan apong. Anya na lako. Awanen. Ay, inakas day din na panak nagsiar. Anya? Kapag iso day tay supot tiyari na adinait day ko abag. Ison tinangikargaan tiyag tatakaw kadagiti inakas na lakok. Bay amon apong. Gumatang ka manen iti sabaling nga ilakom. Sa bagay. Manumatlat pinagpunak ijayan. Sa maysa. Agin lalakwak laang mat. Anay ko! Mataya ko, Ina! Ay, talaga abagtit ka. Imbaga kamapan ka agsapul iti pagbiag ta. Ngabaan yatin sangpit mo. Saan matamakmakan no di kat pomponos kas kada pagpapel. Ina! Ha? Iso lang tinakita! Ngawan makikaluya! Inakas ko amin na! Awan ti Sir Babe. Ha? Gusto, Ina! Oray kat sa nga supot ti kendi anayon tinsangpit Ha? ko! Nagagaara ko ni tinasambait. Kandi mo ka di makita ang narib-ribon nagitinggipan ka aw. Gapo iti kamomormol iti kindi nga isang sangpit mo. Ha? Oray ta saan lang asikat inaribrib, Inang! Hindi ta. Sana Ninang! Di mo ni disuday ta inlayat mo baot! Namataya kawanag to nababautam! Ah. Talaga nga agkaiwara dagiti Manipdot ditoy, ama. Miso matlagayam Nagpupuni-punan ti datos at tao ditoy. Ada Manipdot, ada Sarisi, ada Budol-Budol. Kuno anya pa'y titan at kita ti tao nga awan latam mo dang aramidon. No di ti manggundaway iti sabali. Dayta, nakaitawan da. Wen, kaadwan na nga ubeng ti agar aramid. Gaput at tinawid danday ta nga ugali da kadagiti nanang ken tatang da. May salang ti makagapo. No, apay nga adu ti agar arabid iti kinadakas. Anya day ta may sa makagapo? Gapo iti kinarigat, ti panagbiag. Ah, wen. Gusto ka dita, amalakay. Tanay, uray siya kat makapampanunot ako nga takaw. Anya? Awan pa'y lat naglakwak ka dagito yung natang alakaw. Katni, awan pa'y yapoy mi iti pangal daw. Ha? Numapan agsiyaray taglaklako iti bagas iti kaabay ko apwesto. Sigurado apabantayan na kanya day talako na. Kumaod ako iti pasati sa kilo. Anya? Adan to isa ang di anak ko no kaskasano. Dito yung tidum sa agan nyo, Ina. Wan. Ngay. Pasensya kan atawan pagblitay. Thank you. Tainlogan na kitipidi kabmaw. Oh. Hey, utang ko. La, di mo ito nagbayad. Utang ko ha. Ilista mo. Una yung dagiti tao. Tao dalang agpaiso. Saan abali?
Uray awan kwartak, agbiagak dito'y lubong adaga. Agsubli akon iti naggapwak sa pulik ni Apong Bubod. At dagparpara. Masikog abala sitang. Nakdal ti boksit ko akas makitan. Ngam sana ka masikogwan. Ha? Sige. Agtugaw ka nga raw din. Mayatan ni plastar ko. Sige, pidalamon. Mabantan. Anyan day taatao. Nagkayangan nagtugaw. Ading. Anya day takarga di taboksit mo. No saan ka masikog? Lakok na gitoy. Lagi sukibot akiti adwa badbado. Okay ni bakit si Mew na atuleng. Inakaw ko. Ha? Inakmat ila ko iti sa bali a lugar. Anya? Di ka madanagan. Ipingayan kanto iti paglakwak. Daytoy bingay ko kadagitin na kumbuyan niyo. Ito John. Awan na kong boyak. Saan na nagbayad jay? Binunag ko tila ko na. Uray sap. Ano ko? Apay agtapis ka may posteryo. Ito man ti bingay ko. No di mo kaya ang masawaan. Uwan. Tatapis ko. Uwan. Oh, dito iti 20 pesos. Anya, 20. Dua agasot, titin mo. Upat agasot, tinaurnong mo, amok na ito. Posteryo. Kasya madagiti putot ka. Igatan ko iti bagas tayo na ko. Anay ko. Bastong boss. Anay ko. Tapis ka matlatapisan. Saan lada ito ti manamanam? Ops. ka ba ikin? Sak tiri-piriyo. Ha? Sino tayo? Sino ka akong lapit ang makibiyang, ha? Ripiri. Ripiri. Up. Ripirita ropa, map! Di nakita tayo na. Mga namas kami na nita nagbalisong-song abok ko. Pinunggos mo. Idi sunakon. Kayat mo! Tayo sabit ka dita pagkilwaan iti kukod ti baka, apang bulalo, ha? May mayat pa ya. Kasta, Sus, kita nyo. Sabit na niya piso na itapas sa tao. Maraming yan. Ada reklamo mo, ha? Awan reklamo. Ibaba na ko nito ng isabitang kanyak. Dita ka na maikilo. Taila ko na ka na itaaglak-lako iti bulalo. Iti kunam. Naglaingak ko namsa. Oh, muto day tayo naga mga kwarta dagiti aking kwarta. Ha? Nagsiglat kan. Naalamad agos ni imbol sa kakwarta. Isublim kanyak dita. Kamatan na! Ha? Numakamatan na! Dita! Hoy! Agsubli ka! Agsubli ka! Hoy! Kamatin nyo day jay. Kat idatag yung kanyak. Kamatin nyo! Kat tiliwan nyo! Tantaran! 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 Mayati pa nagsala kanina. Angge. Oh, agsala ka matinang. Duwatang agsala. Ay, angge. Isardeng mo daytan. Adalang ka malakay. Di nakmatan kaya kabuyahan nga agsala. Ay na, pakawanin nak. No pinagbalin ka, kasla balbalay manipod na yanak ka, angge. Amo ka na ijay ngay nararamid ko. Kat iso tiga po na. No apay nga dakurkurang ti panunot mo. Ay, agkurang di panunot ko. Wan, adakurkurang mo, angge. Awan mo da. O, kita mo. O, sa nga polo dagiti ramay ko. May isa ti agong ko. Ha? Duhati madak. May isa ti ngiwat ko. Kan adadilak. Ha? Nakita ti dilak, ilang. Ay, wan, kompleto ka na tao. Ngam,
kurang tilimbong ti panunot mo. Aglimbong tumot lang ti panunot na adik. Basta kanayon apakitami tinasayaat. Ay, italaeng nga naabiris ko akasapulak ti anak ko. Ita tabakita kon, asaan ako na makabael. Ay, Saan pa anala daw ti amin? Aglimbong ti panunot ti anak mo. Babayan mo't laang iti panang baliw mo iti tratom kan kwana. Dituin ti pangurayak kadakwada. Dituin ti pagsasangon tayo! Agpapada kayo gaya mamadnip do ti jaycindaan ha! Bitat mo kada kami dito kwarta ni boss. Kung duwan da kami, no, di mi maitid kan kuha na dito. Ibagayo iti busyo! Taiso ti mangalay iti daytoy! Hoy! Tiliwan nyo na! Iso dito boss. Hoy! Itid mo kada kami dito kwarta. Tuso ka mo ta, si kakul lapit ba rito? Di mo amot isubsubokam! At dapay adinak am mo sika a tao? Nita... Ane ko. Ay, nadala pisak mo ni boss. Wala naman ni boss. Ane ko, apayasin ni Lupoy Papa. ka matgayam! Ah, Idinto ta nagdakkel ka a tao? ah, Kapag sagid lati pa ng si Pangul ko ken ka, ane ko. nagdalupisak kan? Ha? Sigit ko. Gamang ganyo dahil ako lapit! Sige kamagandak! Anya pala tururan nyo? Sa kanyon da kita nagsugar-gar abokla! Agaraw ka na! Kita ang dagiti kakadam oh! Ha? Nakangangadala tanamang mulmulagat kanyak. Hoy! Apay, akastamot tila ngayon! Agaraw kayon! Nagbalindan nga istatwa. Sinalamang kakidan Anya! Uray sika. Sa lamang kaon kamat. Iso nga agsagana ka, tao. Naglaing kan amalakay. Kinabaulam a pinagbaliw ti ugali jay ina ni Anggi abagtit. Saan nga bagtit ni Anggi? No di kat da inana. Winmot kit di Imbag atasan pa'y anakaro. Mariribukan iti kinarigat ti panagbiag. Isot gapo na anakaaramid iti saan nga omno. Ang babaan tinarugyan nan, panggedanda nga agina. Patsek asumaya at antibiyag da. Sigurado day ta ama. Kas kanyak. Medyo awanan ti problema. Agyamanak ka, ama bubod. Kasta tirantak iti kanayon ayo umay ko dito'y ayan nyo. Uray mat Nicolas nga apok. Agyamanak manen, ama. Sapay kumatamanayon pa'y ti biyag mo. Tapno adu pa'y ti matulungam akas kada kami. Nicolas nga apok ti agpanuray. Aginggat adda dito'y lobong ti apok. Agbiagak latamet. Ha? Apay? Asino di apokom, ama bubod? Nicolas ti kunak. Win nga rod. Asino ka din Nicolas? Kwa, ay apokok nga rod. Apokok Nicolas. Ay sus, dandanin na ichismis ko ti may papan ka Nicolas. Ay umay kan bobod. Ti ka mabat-batibat. Anay ko, apay ngay, nalokot ak matan nakaslay ka man. Day tatidusam. Kaslawan tulang mon. Nasa lamang kakan. Saanan, manjakon. Agkari kang agbaliw kan. Adot panggadam no kayat mo. Iso adi ka manggundaway iti pada a tao. Wawan. Agkargadorak matan. Sana kon nga agdawat iti matgadandag iti padak akargador. Ukasa mo ti panang lokot mo kanyak. Isoblebon dagiti tulang kaw. Agkari ka bay. Ikarek, agbalbaliw akon. Sige, babaon ti sa lamang ka.
Agsubli ka iti sigod asiga. Ay, agyamo na ka. Naukuranak mo't langan. Naisubli ako ni Tisigo na bagek. Ikarek. Sayata kong tiagbyag. Promise! Ditan kagayem, tinaggibusan ti sabali pa nga istorya, iti pan nakigasangga sa ti mortal a hero. Dito'y drama, ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti direksyon, Kirby Riliera. Sound effects, Ken Musika, June Rebotazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipong